Karaganda kişi yok ya, muğanı karamla. Uç köşeye karaganda ayılda paradak dey. Ayıl çağıttak mesela karatça. Moyda parat kalakla deyim, karamla tokoydu. Bugün de alacak. Samovolni pastroyka o? Bunu demesin karaşırı. Ha. Ha. Adamlar zaboru buzdurdu. Aa. Tak, onu alarlar. Kızlar şu Nazağında yol var mı? 50 metreden arı da dalça getir yol açık. Ha, şu karayla. Baktı gitti biraz. Şu mızamsız mı olur bardağı? Şu akurat ama baktarda. Ya. Kontrol aslında. Bundan daha çok. Abi şu iki yol ten açalı. Mo yolda açalı. Da açık çıkıyor. Ya. Onu da çıktı. Ha, mo da çıksa ne? Zabor, narzaktan başladı. Значит, yol monday da varken de. Bundan da çok. Sen çıkacaksın. Moğollarda bugün Türkisane belgili, eskerti belgili. 3 günden keyin baktarda kıyılıp kalat da. Hava kıyırışı. Emet bile kaldı. Mo yolda iki yol ten açalı. Mo ayakta açalı. Mo jelde de polun açalı. Bugün vtornik sırada çetvek. Cuma günden başta bol olsa gelip zabollarını alıp koyurlar bugün eleçe. Bunlar bugün alır. Tosmaların bugün algılar dağa köçetlerdi 3 yıl surak bireli. Öz moz otun kılı olat. Moz köçürü olat. Makul mu? Mo dakansın moya kaçayın alınsın. Söp kettik. Так, morekini metkasını emesini koyup vergile. Sразу снос деп жазып, esine ödümlerine belgile. Makul mu? O dakansa alırsın. Tete kaçayın, dakansa. Tete köçeyin. Makul mu? Buna karagılaç, taktağılaç mı ona? Buna monda geliş gerek bile? Gerek. Ya. Adalet. Kosatların götürüp bir takım. Gösatların kotarıp karagıla. Eğer Krasnaya çıksam o dakansa. Bu ne olur? Водоканалда насос eski станциясы. Bu рабочий mi? Жоқ. Ne rабочий? Şu anda tetekte çıkan yerini alıp durma. Baktı dakansa tete suyuma kaçın alıp paralar. Будущий керек болады лучше. А? Керек болады. Бұл жерге çıkып. Да? Ну хорошо керек болса калтыралы. Мо бақты dakansa alıp paralı. Мо скверді че. Мояқтардан бақтары тегіп соның қылып. Bu sentralni yolda жігіттер. Moğollar alınsın da. Kaziraktör alınsın. Kaziraktör alınsın жүргілі. Так, moçu. Mo naveste alın al. Mo naveste al. Так. Mıyzamsız bu? Все. Allah. Так, moğollar da alınsın. Так. Moçu. Mo kamokçu. İşte bu kamok alınsın. Bu lapşili koçuya koyup alıp duruyor. Alınsın. Mo onu alınsın buna zaborda. Buna baktar da alıp koyuyor öyle. Hatta oңдай uzak. Тротуар болады da bergi. Turao. Лоток тротуар. Ошону как раз эмет koşuş керек eкен да. Так. Moğollar alınsın. Baktar dile kıyıp koysa болады eкен. Так, moçu. Ya. Все, emetip sızıp belgilemesin. Karamo. Ya. Liniyasını gösterip. Liniyasını korsatıp emet belgile. 4-5 metre çıkıp kettir. Eğer çıkmasa kalsın. Çıkışı odasında ayla yok hemen. O zaborunu alat hem. Turabı? Aynen. Şimdi bunday. Çekedeline buzbaş gerek de. Bir liniyadayken. Ya. Bir cihatla tezip getir. Bir cihatla tezip getir. Mo lisansını alsın. Bravo. Mo lisansını alsın. Tak bir de bir mektepin arkasını tosu olgan dedi boçoy ötkönde ejeketçi. Moçu. Mo çıkan he? Bu çıkan. Bu çıkan yavnını görünüp durbay var. Avayla jığıl düşpögüle tetekten. Tak. Mo kamok alınsın, reşetkalar alınsın. Tak, mo zaborlar alınsın. Morekin arkasında mektep var, turava. Şunu polni alış gerek. Moğol teğetik mektep demesi şeyin aldırış gerek ekan, balдар. Mektep açık duruş gerek de. Mo kiyim kurulup dur da. Tak, mo onu
Azamat Karagıla dokumentlerin көтөргүлү Adilет. Мыйзамсызбы? Мыйзамдуулугун тактап. Ya, мыйзамды тактагыладагы, болсо ачкылат. Бурчка чейин ачып мектепти ачып койгула. Сонун кылым о жерде решетке наоборот тосуп, о жерде бир эме кылып коюлук. Жанагындай площадка сыяктуу кылып, сонун жасап койгула. Макулбу? Бурчка чейин ошодо көркүнө чыгат мектеп дагы. Решетканы бияка чейин тосуш керек. Түшүндүңөр, а? Мне кажется, чип кеткен го дейм, кара. Мо бурчпу дейм да, кара мына. Мына кара, мо 5 метр пристройка. Тактагыла, бар мыйзам чегинде тактап, сонун кылып, моякта тетиге. Аса лифте кылып туруп оңдоп коесуң. Олар бар мынакей алысың, кара мына. Саламатсыз, папа, кандай? Мына көрдүң ушу полный чыкканда мына 5 метр, 4 метр кара. Мо буштан баштап. Азыр мына главный жолду карайлы, мо второстепенный анан карайбыз булардын бардыгынчы. Мына мода чыгып кеткен, көрдүңөрбү? Азыр бул жерде лоток плюс тротуар бар. Правы? Бу жака лоток болсо, кара мына. Мына лоток, тетеге тротуар. Онда алыш керек болот го дейм. Эмесин карап турабыз. Ооба. Шаардын центри. Уш көчөгө караганда айылда порядок дей. Айыл чагыштагы эмесе карачы. Мына кара мусулдар. Кара бардак, мына кара. Одан көлөктөр шаардын центри. Же молада алыш керек да, болбойт да, эгиш керек бе, качы? Жок, аны кеткен булар, А? Проектте алынат. Мобактарбы? Карасаң вообще мусор. Кара, монда оңдотуш керек мына. Мынабу эски здание турабы? Общите, бул ушундай кетиш керек мынакей. Көрдүңөр да? Мына. Бояктан баштап. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Жакшысыңарбы? Мына кара. Көрдүңбү мынаны? Мына. Ушу до конца тетиги алып биз токтодук го? Ошол жерге чейин в одну линию. Бардыгын. Мынакей красный линия мына. Ушудан ориентир алыр. Ооба, ушундан ориентир Азамат. Түшүндүңбү? Мынакей граница. И все, дальше кеттик. Барды ушулар красный линия турат. Мына заборду, решетканы алдыргыла. Так, моолар бүт мына чип кеткен. Көрдүң? Мына. Мамырова көчө самый бардак да. Самый бардак көчө. Кара, моолар чыккан мынакей. Машина алдырып койгула. Мына кара, мына бардак, карачы мына. Мына көрдүңбү? Мына жерде жүрөт. Мына. Мына. Мына көрдүң? Полна чыккан. Мына моолар дагы эметкен. Чыккан. Мына эски эме. Көрдүңбү? Мына баары чыккан. Мына бетонду алып койгула. Мына баары моолар чыккан, мына көрдүң? Я. Телекан айлыкмыз ушу. Так, мына сенин эмең офисиңби? Жок, Все, монда алынсын, тетекке чейин. Түшүндүңөр, могу здание тоже эме. Бүгүн ушуну срочно бүтүргүлө, эме. Азамат, толкунга бергиле. Толкун каякта жүрөсүң? Толкун, Орунбек. Срочно могу бүгүн эметкиле макулбу? Ооба, линиясы менен келип туруп. Предписание бергиле анан кийин. Мооларды кара, могу алыш керек мына бактардын бардыгын. Мына тетигине мына көрдүң мына бурч. Жак оң жага бас. Мына.
Mına gördün mü? Mına. Mına üydün burçu. Mına murdağı kız, o eski zastroy kızsızlık mına. Ondan başta polnüstü pişip ketkende. Anı beyga çıkart eken de ha? Ha, beri çıkart. 4 kovakta. Ha, 4 kalası. Обочинасы, мына. Mına eski linye zastroy ke? Şu Karagan'ın kişi yok ya, Muğan'ı kara mına. Ha, yemi Muhammed. Muhammed! Ya, Бұл шалға биыл қосылған аймақ. o senin teritoriyan bu? Karama bardak, karşı uyat ile şehrin sentri. Üçüncü karap koysanlar olur be. Uyat demez bir karayı. Вообще bir kılım narcakta yaşıyor da, moğollar polunu alınады, ha? Moğol karama demesin. Azık sağa öttü mü? Жоқ, бұл Төлекөн айлап. Ha. Кече елдермен жолықтыңыз ғой. Oşa çakırıp koyup bilen oşa onu. Karam lan. Çakırıp aytma valla. Oşa ki bugün bunlarla çok işleşsin. Buna moğolda falan çıkan ha. Moğolların bari alınsın. Kara moğollar buna. Kamoktu kara moğol grill de algıla. Buna kaşalar da algıla. Buna kara. Buna tete krasnıyla zanyanın özü turat. Gördün mü boş olduğunu? Moğollar alınsın. Baldarga sroçta tapşırma ver Azamat. Prям срочно. Так. Moğollarda krasnıyla oturardı ki ne moğollar? Onların barın karağıla. Mektep Moğburçka çeyin eken ha mına kara? Mına mektep. Uşunu polunu tazalağıla. Polunu tazalap mektep demesini açıkıla. Mektep sonun zaborun oğunda baktar tigip koyuyoruz kara. Совсем tosip kalıptır. Ya Tereşko oşak koşup geldi hazır. Hey, kara. Bugün taqtayız mektep. Hey. Bu dakansa tazalap koysunuz. Yaxşı nafay gördüm koyakta. Pal ne işi bardakta? Pal ne işi bardak? Eski linye застройканы ақылар ұқсайды, а? О. Олар барды қызылсыз отырып, қарамына контейнер қойып салып тұр. Мына қара. Я. Шардың центрі ме, очо. Бұлар көчетті. Так. Kum satar. Ya. Kum, semen. Бұлар бар көчет, тұра бұл? Нарық тарауды өлчек біз. Ya. Ава. Кетем онда екен, а? Ya. İsker akıyıp da. Кулинява. Все. Қарағыладағы предписание белгілі. Заодно мынау базарлардан барын айтып керек уже че. Базарларды че, Қалам Атевич. Одан. Базарға предписание беріш керек уже. Көчі ойынша? Уже ақырын көче беріш керек те. Дәрі болып қалды. Базардың бар деметіп, заодно оларды алдырып, аштырып, базарда көчіш керек те. Мына ке, көрдің бі? Мына бар, ұшыл мұрдағы ескі линия застройкасы мына, көрдің бі? Мына. Ұшы даккан сәте, жаңағы мен көрсеттім ғой домды. Ұшы домға барыш керек та. Поликлиника ғой? Общежитие, а? Ол жерден бош ошқа дакканса барыш керек. Ұшын алыш керек екен. Бұл по-моему баға мұрын ескі көчеді ерге чейін келіп. Жаңағы құрылыс болды, расширение. Ұшы жағын бір сыра қарағылы, мақұл ба? Тет үйге чейін қарағылы. Тет үйге чейін қарағылы. Так. Мөкке күтші олалы. Урматтуу коллегалар, уақытымыз болып қалды мынеке. 7-ге 5 минутта қалды. Ровно 1 саат 10 минут айландық. Құдай қаласы ішіміз, урматтуу коллегалар, жақсы результат бар. Так, мына Мамырова көче бойынша. Маяқтан баштап Дакканса кругыға чейін екі бет бір линиясын сызып бер, Азамат. Так. Линиясын сызып бер. Түшіндіріштің баштап, немелер бар алынсын. Тетік мектеп Калинина бұл? Калинина. Калинина мектептің алды полностью açılsın. Так.
Moyaktardagi takansı moyakka чейин полный тазалансın, bir linaga koyup ber. Bir единый код болсун дагы эме кылып бер. Дизайн код жасап бер, ошондой болуп кетсин. Заодно Мояқы темир базарды, Тете-Автостроительный базарды, Жыгач базарды бардығын предписание бергиле. Бар көчөсүңөр эртең депчи. Тақта биздин базар даяр болуп калды. Даяр болду, акырындап көчө бериш керек. Баары көчөт. Как моменттен пайдаланып алып атканда зоналарда көчсүн. Базардын ээлеринин предписанияларын бергиле, көчүрүңүздөр депчи. Баары көчөшөт. Эртең могу жерде бир немеден марттын 20-сынан баштап асфальт иштери башталат. Баары придется көчкөнү. Ошон үчүн азырдан акырындап көчө берсин. Тиякта базар башы даяр болуп калды. Все анда, урматтуу коллегалар, бүгүнкү эмебиз бүттү. Эртең Кудай кааласа, эртең менен дагы айланабыз.